Dobrodošli. Ovo je meditacija za otpuštanje nakupljenih emocija. Namesti se udobno. Udahni i izdahni nekoliko puta duboko. I sljedeći put, kada izdišeš, zatvori oči. I posveti nekoliko trenutaka svom disanju. I pokušaj da opustiš delove tela u kojima osjećaš najviše napetosti. To su najčešće ramena, vilica, kukovi. Tako da probaj da opustiš te delove tela i samo nastavi da dišeš. Prati svoj udah i izdah. I sada uzmi svoju ruku i stavi je na grudni koš, na srce. I probaj da osjetiš toplinu svog dlana. I osjeti to da je telo primećeno. Probaj bez bilo kakvog traženja samo da osjetiš gde u telu imaš najviše nakupljenih emocija, najviše napetosti. To može biti baš to mesto gde si stavio ili stavila ruku ili bilo koje drugo. Može biti grlo, ramena, stomak. I ti vidi gde osjećaš tu senzaciju pritiska, nelagode, nekog neprijatnog osjećaja i ukoliko ti je lakše, premesti ruku na to mesto. Možda prepoznaješ emociju. Ako ima ime, možeš ga samo tiho primetiti i ne nastavljati se dalje. Samo imenovati i vratiti se nazad u telo. Dok držiš ruku, reci sebi, ova emocija sme da bude tu. Ja smem da se osjećam ovako. I to je skroz u redu. Ti nisi ta emocija i ti si sada na sigurnom. Emocije samo prolaze kroz tvoje telo i daju ti signale. Svaki put kada izdišeš, probaj da izdišeš ne samo emociju, nego i tu potrebu da ona bude i dalje sa tobom. Izdahom samo puštaj. Jer emocije su kao talasi. One ne treba da stoje i da budu zarobljene u telu, već samo treba da teku i da prolaze. Samo diši. Svakim izdahom puštaj ono što te više ne služi. I vidi kako tvoje telo reaguje na tu dozvolu da osjećaš bilo šta i da je to skroz u redu. Emocije se najčešće zadržavaju u telu kada ih ne puštamo da prođu, kada ih izbegavamo, ignorišemo ili usmeravamo pažnju na nešto drugo. Zato vremenom kada se nakupe osjetimo toliko tenzije. Zato je bitno svaki put koja god emocija da dođe samo prihvatiti, disati i pustiti da prođe.
Možeš staviti obe ruke na grudni koš. Osjetiti prostor koji je stvoren otpuštanjem onoga što nam ne služi. Udahni jednom duboko. Izdahni i otvori oči. Do sljedećeg slušanja.